Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Kyrmen Shalla Menteri ka Sarkar Jilla ha ka jo ka por kum state president ka UDP youth wing habakren ha ka sngi palei ka tayo ha ka jingalang penskem bat pentian smai ya kinongket kam ki bathamai jong ka UDP youth wing West Khasi Hills Hanongston ula pen pau da ka ba ula ong ba ka UDP kan aya ka tiken tang ya kitu ki Kyrtong ki badan ka Thong banjom bad hapa West Khasi Hills ru nget scam ba on yo iki Kyrtong bad kita ki Kyrtong kabamot ken job ha u arajar arpholai kamde ku besuk khamtam yaki member berang jet man kin la ban pendek yaki ki jikwa jong waiba hanre ki beragam ni borong ni de ban ai yak ta ka jingra bi ki mon ki gedian ba kumnung ni trilang nama tinte asmida ni kinokit kam jogi ki yo ki kumklet yaki kam ila tha ni ila sio hanre da jing tre lang jongi boro ni perkembangan yaki nak porsche por nam kin long ki kam kin klet ka pram jogi dengan kepala di boro lang ni tre storm और हमने por na nurban oibi ni injetang ya kitu candidate nangis kem kali ba hadu president ba toro parti ru ya agri ya gini ba ni injetang in ai ketang ya kitu candidate ibadol potential ibadol the chance ba job the हमने po west Khasi Hills ru nangis kem ni yo ek candidate ba kita candidate nganut ban oibi kilong candidate ba job election dengan kerpani Triston minta jadi election, but haden juga ni election. Ni nak lihat jungi, wala lagi dua lagi konstitusi tu per. Mereka mendorong ke ek ciri per jungi, nama ni kita hak buat ke jungi ke state, tak ke state ni halian, but ke ideologi ni jikwa jungi de banser, yang nongshong jungi ke state ni jungi, baipa jungi state ni halian. Nak kita tahu, nak kerpani lada don ki jiron kam wala da don ki emle hagni ko ni bindon ni ki kun ki emle represent the state but in constituency jogi ngar par people still ki jombi ngin prashant ka bala retan ko we ngani tu pi ko khamla ni kede ba ki emle ki badon po the ruling party chief minister ila ai ni ka thamla ba emle de chief minister to constituency hamta teng ni ko ai pan let kami berhala dengan air jingira minta juga di konstitusi hanta ke khanglap ini tidak kebobrom yaki nomi khwa khamtam di baro ki baiba nangis simpin kuno ba bele ni ki khamtam di president bro bele be ni chakri ke thai bele kadon kata ke barrier te khnam yo ekailat ini mansur ya ke West Khasi Hills dengan kerpa di hamil for JDO candidate ba ni don chance rek ki brukila don decision ya hal party sa satang bi kuno banjet candidate